Vuin hi June ni somni pali sang ni somni panga thole ni ani a clear tu le ngai thatu te chi bai le fe ku le kan video te top thling in min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve nge don ya Iran senior commander somni te Darkar som pani chhunga Iran chhuahsan turin an warning Washington Post chuan audio ati chhuaka Mossad agent 10 IRGC commander senior somni te chu Darkar som pani chhunga Iran tan chiat san turin an warninga an chuak watani lo chuan an chung tinen an that don ti in an vawani US House Speaker Johnson chuan news media hna in ka haile Iran chungchang hetiang hian a soya heta capital hi la hian ril roha dam na ro pui tak ani tak zetani Iran hian nuclear enrichment program ati top ngei kan be cheya kan chongcha ya kan ringtlat bok khovel ram dang tingin na te an ngai thla anga Middle East sa remna kan nei theang ni ro pui tak ani tak zetani ti in asoi Defense Minister Israel Katz chuan IDF chu Iranin inka haya bo chiana chu teran khopui chunga sarkar target te na sataka be pui thlaka chaktaka changle turin asia tir ti asoi Chief of Staff chuan Iran sarkarin inka hai bo chiatna na satak ane dan thlirin tharum thona mangin kan be don ani atibok Iran chu lawin ro sangalin kan kut mor hi me puana trigger chunga om reng to a beina reng reng kan changle tang ati Iranin inka hai chungchanga tukin jing khan an mi puite hne na official version apek chu kan hne na hian melma chu in chhir turin anora indawna ati to bok ti in Israel rampuma Iran sarkarin missile drone manga be pui athak na rap thak taka mi somni pakwa anthia mi sangthum chuangin hliam an tuar bok mun engemaza ta chiat na satak athleng bokani Iran media chuan Iranin inka hai nuwa Israel lama missile an ron kap le chu an phat nuwa khatem al anbiya headquarters chu Israel in jingdar kwa thleng khan trumthum abeiti apuanga hi Iran missile ka chhuahsan le na ani thu an soi Shatur poi motak chu report alandan chuan Israel hian jingdar thuma tang khan Iran hi an la beile lawani US President Donald Trump chuan Iran le Israel te chuan inka hai hi an bo chia ani Iran nuclear theina hi aum lawani ati US President Donald Trump chuan tunluk khan Israel chu Iran beya insum turin ati a an pilot te kokir le turin angen bok hei hi inka hai bo chian na lian takani ang ati Soito angkhan Israel official te chuan Trump administration chuan Iranin inka hai nuwa Israel aka le chan le theina Israelin anei ti message chadong ni in an soithung Trump hian a partia isolationist wing laka ne na ro pui tak achanga Iranin nuclear anei lo na tura athutiam a hlen chwa ba ka indona bulchan ai chuan ti top atiam bok Fordole adang test strike ani wangin indona chu atop ta ani chu hlotlin na a mu to pialam chu risk ala du lo tuna chuan bol chu Netanyahu korta omta pilot te chu kirle turin atiangem atilawangem Amit Segal Israeli journalist US President Trump chuan Israel le Iran ti hi hunrei tak anin beito a engen ti perpo an shelo atibok Israel lam chuan sahle a Iran hi chanlet an tum tho thu an soi tuna hian Netanyahu le Trump te anin be meka Israelin atum ayana alo be turin anin ti ani mele Israel Iran ten inka hayan bo chengal ve Trump thin urin Israel adem Iranin nuclear bomb asiam the ring to lo bai zovatlaw banil kabin Trump chuan inka hai pon nu le rampani nan pom nuwa an beile wangin Israel laka alom lo hle ti asoya Iran laka po kalom chuang lo ti in rampani laka alom lo thu asoi Israel hian inka hai pom nu loka US President malak na bo chia a misal manga Iran abele ngala wang hian Trump hi athin ur tak zeta rampani hian Trump malak na hi an bo chengal ve a Trump chuan Iran hian a nuclear program hi an din tharle theimai mai to lawang ati thung Ceasefire bo chiat ma in lom na athleng man hei hi inka hayan bo chiat ma report ani Israel le Iran chu Donald Trump an inka hai tura anora apuan nan khan missile manga in beile in Iranin Israel residential complex a beina Israel in changle ta in beina hi atop tari ni in report ani Trump hian Israel le Iran in beina chu 12-day war ti in asoi Israel hian Iranian pakwa nuclear scientist pakhat telin abom hlumni in news report ani a hei hi Iranin abein nung achana ni in soyani Iranin Israel mi pali an thatbok
Iranian State Television chuan vo in chawhmadar sari le achan ve Iran sana khan inka hai hi ataka kalpui ni in a reporta Iran official eroin Trumpan inka hai puan nu khan engma an soizui lava hemi ma fe hian Iran top diplomat te chuan airstrike anti top tur thu an soito thil a chalama rewak lo akal nuwa boina hi apun lun le ta ni Irakin thlona a service tier le ta Iraq chuan Israel le Iran in dawna ni som pahni a thlen meu chuan an airspace chu hongin thlona service tier le toni in Iraqi Civil Aviation Authority chuan an puanga Israel in inka hayarem ti ta ka wanga thlona hi service tier le theita ani ti in report ani source khutlang media le Middle East media source atanga zia ani Tel Aviv June ni somni pali sang ni somni panga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nen inka hayarem ti Iran chuan US in Iran nuclear mun puipoi mo abe chan let na ni zan khan Qatar Al Udeid Air Base West Asia a US sipai te mun poimo le lian ber chu missile mangin abeya Qatar US how to te chuan thi le hlia manom lo thule base chu ti ro lo kani ati a air defense system manga missile te hi lo danani thu atar lang bokani Iran in Qatar US sipai mun pui abe ma hian US chuan US mi Qatar cheng mi sangria chuang te chu mun himlama in saseng turin atilok bok US airbase pakhat Iran in missile manga abe nu loka US president chuan Iran le Israel ten Darkar reilotea in ka hayan puan tur thule ni som panhi chunga anin beina chu ti to pani don ni in atar langa Israel Prime Minister chuan US President Donald Trump pan Iran nena in ka hai arot na chu apom thu atar langta ani Israel Prime Minister chuan United States in Iran an nuclear mun pui abaina achan pui awangin lom thu asoya in ka hai puan nuwa bo chiat na engpo omani chuan Israel in natakin achan let ngal tur thu asoi tel bokani heti rwal hian Iran Foreign Minister Abbas Arshi po in Israel sarkarin Iran mi puite chunga dan kala abaina te ati to phot chuan chan le ta tumlo thu asoi bokani Human rights activist news agency Jana in Atarlandanin Juni somni panhi thlengkhan Irana mi zariat somruk panga anthi to thule anzinga hian sipai zani som panga anthi ti atarlanga mi sangthum zathum chuangin hliaman tuar thu atarlang tel bokani Israelama mi somni pali thi in mi zaruk chuangin hliaman tuar bokani ni zana Iranin Qatar Al Udeid Air Base abe wang hian Qatar chuan airspace akhara heti la hian Bahrain Kuwait le UAE te chuan airspace an kharlei lok chu an hong le to bokani tukina Iran beina chan let nan Israel in beipui athak Israel Air Force chuan hun rewak local ta khan teran marlama Iran radar chu beipui thlak na te na wan nei ti Israel official te chuan an nem ngeta he beipui thlak na hi tukin zinga in ka hai puan ani nu a Iran in Israel ballistic missile pani manga aka chan let na ani an chhungkua in an mangvek Iran nuclear scientist le achung te Israel beina an thivek tukina Israel in Tehran an bomna Syed Mustafa Sadati Armakki anupui an fanu panhi kumsom panga le kumjat mi an fapa kum ngami le anu le pat te chu an thivek ani Iran command chuan tun hai Darkar engemaza chung khan Israel lam hoyin missile engma an kap lo tian soya Israel le Iran hian inka hai thuthlung an siam tak tak ani chuan hi lom om ti thei chawani Kremlin spokes Peskov Moscow chuan inka hai hi an von nun tlat abe cheya US in Iran an be nuwa Iran in US Al Udeid base an be na chu UN Charter Article 51 waya mani in Vienna thu an soi Donald Trump's 12-day war tak zo te thangkhu ma Israel Iran war chuan top zai re lo thei ani lo kan hnung dewa India Pakistan an hanin pakai deuh khan Pakistan tlom chiang lutuk le India ral thuaman dan ne lo zia han ngei twa khan Pakistan ho kha kalau khongai letling maya achan po antan malak ngai na to si lo tlom ming chiani hlaubok si le tanpui tu anom lo lutuk kha ani berang chu tun thleng hian India chuan ala sobji zui zelani hi ani reng dona sin chian tha le leina ti zara nung ve trok trok tan chuan indo cho chwa mai lo tur ani reng ani Iran ho po an pong porman le an tong thla da luata an du ai thui an kalta a an ro hlu nei that ber missile tam tak an mang zo tho thang tu in karing an chan mai ba ka Arab ram 10 an nei velo nuclear bomb nei an tumna te po in mu mang ang mai in an tham ral san zo le ta ni ngoi ringin boy pi mop sela a thani mai tur
an soi angi in Qatar ramma US sipai mun pui chu an han bom don tange ya misal sompali an kap chhuak ani anti heng zinga som pathum chu ka thlak sakani a pakhate ro mun ol zaw la ya an tlak pwa tir luingat omzia avalo nei tak em Qatar sarkar thinrim chu an ter ngal at maya Arab ram dang ten Iran dem na thu an chak chuak zui ngal chwa chwa Iran tan chuan zak tak chunga hoilar lar na tham atling in dawan chan don khan mosat lamin ram man na fel fai takin an lo duang sa dia mai chuni in tun ma dewa an che tang khan Iran hawin an beile theina man ra tam jok thlona chum hun thlengin an nuai che thuta Israel fighter wal ten du tokin an ching zui tamai ani Iran hian Israel jet fighter pakhatte po an lo kap thlamya lo mai hi tulai tan chuan thil makatlinga Iran hian tran ngai na an she to lo misal panhi khat an han kap chuak ve dek deka Israel pilot ten asirukla in an bezui le mai thin si a ti ngai na om tangang lo ani e Russia puina an dil na point omzia nei lo chan thatok a omang tunjum hian America chuan an ro pui zia le ral thuam lama ngat phei chuan an la chung nun zia le Vladimir Putin Xi Jinping Kim Jong Un te vauna in ati thlabar lem lo zia Donald Trump chuan aron lan tir le ta thlaka in ka hai pon khum zui hemi nu hian Iran chuan misal pahni velin aron kap le emoni IDF lamin beile tumin thlona khol an her nu ngala ma se Iran lam hian an phana chamai kan kap to lo reng reng anti vetlat oil an nga an house sapoka ral thuam an siam tlukluka ramdang hne na an shal chhuak hiala chumai du tok lavin atom bom nei tumin tran an la zuya Saddam Hussein angchia khan Zionist how bom chimi na turani anti lole America thiro se Israel thiro se ti in an chia an lo zui vak vaka an han in khwai nuai chia kum khat chu soilo thakhat empo an tang theilawani tak ber hi Indochan Tirkhan Russia President lo ni to Dmitry Medvedev Khan America lo tel ve lo tura avolok na ni om takin Iran hi nuclear bomb kan supply shelauti in alo puangut maya Donald Trump chuan aron chang na khop mai hepa hian nuclear chungchang aron lam rile pekni in kashia hei hi tak tak ani em nge ka suang tuana wakwel mai zok asoi tak tak ani chuan min chilang cheu nuclear ti thumal hi soirek mai lo tur Putin ati dan ala ni nge yang ati khum saka Putin hian Ukraine laka nuclear bomb man thu hi alo choi fo to reng ani Pakistan po khan kan pe she lo an lo ti moni an sipai lal kha Washington lama atek lut tani in kashia a tuna chuan an ngoi chip cham hne khop mai tin Iran ho le noi puk thok lu tuk mai kha an bom chim chevet ti ani a soizui tam hle a thok lu tuka chuti maya bom chha chi ani lo ti te ani Khamizan Khan Bichu Bomber Wal Khan mun thuman beya bum som pali zetman ani bok abom siam tu ten athona tan tur an han te thlapa chezo ngai tur an ngai za tan manga achia ang ti hi rin tur ani mai chelongat se an bezui mang apoi bermai chu Ayatollah Khamenei larna achim tel rup tur hi ni Iran mi pui zawe ai tamde yin tuna an sarkar kho an ningoi ngoi to an pai thlazui hial mai thei tun Iran sarkar kwan chantu nei momal to lo tun chum Israel le Iran in dona hi Donald Trump chuan 12 days war ati Israel le Iran economy din huntlang pui Israel population le area Israel ram hi Mediterranean tui pui shul chim chaklam dewa ram tereuh te ani a Egypt Syria Jordan le Lebanon tenen ram ri anin trom Israel ram zaw zong hi square kilometer sing ni sang ni za somli panga chau ni in Mizoram ain square kilometer sang khatvel ora zawani Israel ram hian me pui magdaduai kwa noi nga sing khat sang sari za somriat pakhat chuang an chenga nikum agin 1.39% velin anpun bela square kilometer khata mishing zali somli zel cheng ang anni economy Israel ramin kum khata sum chang thei thil ade chwa gross domestic product zongsong chu US dollar billion zanga somriat pathum paruk velani a Israel mi pui mi pakha zelin kum khat chunga suma de chwa GDP per capita chu US dollar singa sangsari zasari somrukni in kumsangni sompanga ain 3.2% velin apun belani Israel ram economy hi aram zawzong le mi pui chengza chu chuan angel nget viawani information and technology electronics military electronics software development and manufacturing defense weapon military industry lama an advance ema wang hian high tech equipment
mechanical machinery, laser, fiber optic, semiconductor, telecommunication and computer equipment le manra sang sang an siam chuak na sa a an thon chuak na sa hle a military le weapon lama phei chuan khovela a thon chuak na sa ber pol an ni pha ani Israel ram khu an leilung khuan azir lawa wangin advanced agricultural technology lama chanla in an sang hle boka thlai le theira te po thon chhuat tham an tharmai ba ka leiti thatna ran nung thana hlo etc lam hi an thon chuak na sa viau bok tin Israel ram khwan tam doi lamba ka medical equipment le medical device chi sang sang aliana changa ate thlengin a thon chuak tam hle ato bera chuan Israel ram khwan metal lam chi sang sang paral lungman tam le lunglu chi sang sang an thon chuak na sa a lungman tam chi ho kat le cheimoi lama an ming thana wangin khovela po amun puizinga chiaran ni Israel ram hi zimin mishing claim via ma se an military budget su $2.9 billion ani Iran population le area Iran ram hi Saudi Arabia dota chuan Middle East ram zinga lian berani a Iraq Afghanistan Pakistan Turkmenistan Armenia Azerbaijan le Turkey nen ram ri anin drom Iran ram zawzong hi square kilometer maktadwai khatnoi ruk singli sangria za somkwa paruk laini in khovela ram zawzong ate in somle pasari na ani phani square kilometer khata mishing somnga pasari zel cheng ang ani Iran rama hian mi pui maktadwai somkwa panni noi li sing khat sang sari zaruk somriat pakhat chuangan chenga nikum ain 0.93% velin anpun belani economy Iran ramin kum khata sumchang theithil ade chwa gross domestic product zongzong chu $1 billion zathum somli pakhat point bial pakhat velani a Iran mi pui me pakhat zelin kum khat chunga sumade chwa GDP per capita chu $, sangthum zariat somkwa pasari ani India rama hian mi pui billion khat point pariat vel kan chenga kudole nanwai nungzok thoktu blue collar worker an tamber chungin kan GDP per capita hi $, sang ni zariat somriat bor velani Iran ram sumde chwana bulpui ber chu mineral fuels anti mai natural gas le oil ba ka petrochemicals te hi anni a Iran hian oil hi ni khata barrel million khat point pasari changa 3 million bor vel thon chuak china chutani Iran hian oil le natural gas ti lava mineral resources athon chwa tamdeu te chu steel iron plastic etc te anni a agriculture lama chuan wheat rice barley le theite an thon chuak ve bok Iran sarkar khwan manufacturing sector le service sector ho kho a control de veka manufacturing sector lam ain service sector an ngai pui mozok ni in alang service sector sang hotel mall real estate etc te kho an sum hona an ni boka manufacturing sector lama an ming thana ber chu carpet hi ani mai ome Iran ram hi khovela oil reserve nenga lama palina hial ni phama se khovela ram lian hauten an she tlat ba ka kumsa khazakwa somsari pakwa a ayatollah rohala khomeini kaishwana nwaya sha of Iran an paithak nuwa Islamic Republic antina tangkhan ral thuam leile siamba ka nuclear weapon nei ngei tumin theito pin an beirenga anram economy hian atwar pha le bok Iran hi kumina an military budget chu $, million zasari somthum pasari point paruk ani Iran ram hian missile drone an nga emema kumina an ramin athon chwana satber po missile drone te ani beng khwai le kha Tel Aviv Tehran June somni pali chang ni somni panga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nen in ka hayan remti thua soinu loka Israel Defense Force IDF chuan Israel marlama Iranin missile ka le thuan tarlanga Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iranin in ka hai thuthlung abo chiata wangin Iran khopui Tehran chu nasataka be ani do ni in Israel chanchin bumi te chuan antarlang heti lai hian Iran chuan in ka hai thuthlung an bo chiat lo thule Israel in apuna chu thudik lawani thuan soya Iran Deputy Foreign Minister puin rampani inkara borak sausang turvena konga Qatarin apuya wangin Iran ram IO in lom thu asoyani Nizan khan Iran chuan US in Iran nuclear mun pui pui mo abe chan let nan Qatara US sipai mun pui Al Udeid Air Base chu missile mangin abeya Qatara US palai te chuan thi le hliam anom lo thu le base chu tirwa lokani anti a air defense system manga missile te hi lo dan ani thu an tar lang tel bokani
hemi hnulok hian US President chuan Iran le Israel ten Darkar reilo te chungin in ka hai an puan tur thu Truth Social kaltlangin atar langa Israel Prime Minister chuan tukin khan US President Donald Trump an Iran nena in ka hai rotna chu arem ti thu soin in ka hai puan ani hnuwa bo chiat na engpo a omani chuan Israel in na takin a chan let ngal tur thu asoya Iran Foreign Minister Abbas Arashi po in Israel sarkarin Iran a beina chu ati top ani chuan Iran in tharum manga chan let tum lo thu asoi ve bokani Human rights activist news agency Rana in Atarlandanin Juni somni pani thlengkhan Irana mi zariat somruk panga anthi to thule anzinga hian sipai zanhi som panga anthi ti atarlanga mi sangthum zathum chuang in hliam an twar thu atarlang tel bokani Israel lama mi somni pali thi in mi zaruk chuang in hliam an twar bokani Nizana Iran in Qatar Al Udeid Air Base abe wang hian Qatar chuan airspace akhara heti la hian Bahrain Kuwait le UAE te chuan an airspace an khar leilok chu an hong le to thungani ole khati zong kha tun chuma ta na kan puan the te chu ni le ri phot mai sela minlo clear saka minlo like sak china wangin kan lo me